Ukraine sipaiten Russia sipaite mason zel tu randang ti kantar lang thina tuntrum chu anchet dan chipcher zokin lu chuak ve thungang pathian ni March ni ruk khania Ukraine chimlama anin dona satna ber mun Mykolaiv khopui dai fem kongsira chuan Russia indaulir thei Tiger chu aletin akhulua hlua maya abula leyan lai khuar tren cha chuan Ukraine sipai te chuan zial an pakhutal talbok chuta tranga lavak lowa chuan he khwa cheng mithren khat chuan Russia sipai te kuta tranga anlak T90 tank chu an buai puya ake chelai chu ti thatan tum Ukraine sipai te man thei tura pe fel le chu an du thu sa mane nithum chung chu Mykolaiv fa hian Russia sipai te nen anin kap towa pathian ni khan Ukraine sipai te chuan Russia sipai te chu khopuya trangin annor chuaka thlona trum mun an lakir le thei boka he khopuya Russia sipai te an dangkir thei chu apoimo hle Black Sea an lu theina kong andala masen dal reido nemti chu thu ranane tho tran ni aronin her chuaka Russian sipai te chuan silai lian nen be pui aron thlak chunjom lea Ukraine sipai chaw to te tan chuan hupurom ve to tak turani Ukraine sipaya 59 Brigade Colonel Stetsenko chuan hetiang a kanmi le sa Russia sipai do tu te an fei hi khovelin aring lo hialang nithum chung chu mutmu kan tua to lova ni khata chowoi khat chia kan nei boka abak chu akang ral vek to zana khuwa avot minus degree te athleng hial thin intilum na tur engma omlo taksalama chuan chu aya chona na sajok chu atam kher lowang mase kan mi le sa te hian chu chona chu anpal tlang si ati Mykolaiv hi Russia sipai ten la kan tumber pakhat tania pathian ni khan Ukraine sipai te chuan norkir ma se antol hlalo hle ti atuka anchet dana trangin ahria theya he khopui hi Odessa kong Russia in arun na la ka tum mun poimo tak kania wangin anin chu na hle Russia sipai te hi anril ru nualin anral rel afu tok lo Ukraine an lutir khan leilam sipai antir tlem lutuka nithum chunge moleka Kiev khopui lak tum chu antan ti ngai na omlo anche thatlo chan pakhat chu Ukraine sipai te le Russia do tura civil mi in pe te theina wang ani pakhat bok ralt huama anin thlau chungin anmani run tu Russia sipai te chu anladang ve ngar theyani Mykolaiv fa hian 59 Brigade baka sipai pol dang le mipui in pe te omkhom na te Territorial Defense Force te chuan tranan khoa an khopui kil ranga Russia ral thuam thatak tak lai pui mu te helicopter le missile manga be na te anton tlanga Russia sipai te ril ru nuai roi thlengin tranan kho nisom pathum chung chu Ukraine hum him tu te hi an latrang thei atira khan sipai lam chin chang hria tele Ukraine sipai general tengei poin Russia hian sipai chakna amangin in runa akalpui taktakani chuan Ukraine sipai te chuan an ngam lo hleang darkar rei lo te a an tlom hal lo chuan alo bera ni rei lo te bak an dai lowang ti hi an ngai danani mase Ukraine sipai le Russia sipai do tura in pe te hian an ram chin an riat chian na chu an hmangtang kai hle tuna hian khodai fema an la in dang deuh bera Russia sipai te hian khopui chung lu tak se an buaina hi azwal don chau niin College of International Security Affairs an zirtir tu pakhat chuan asoya khopui chunga arol rala chet na chu kiltin kothler koitina tong theian ni ati Ukraine lam hian kongsira khoming le kothler ming injiak te chu an la thaveka Russia sipai te kongbova siamantum khothlang ram siam tengka chiat na thatak mai leklam olbok si aka na thosi tenen Russia sipai te chu arol ralin anbeya mun khata mitam tak an chuangai lo
insem darin mun rang rang atangin Russia sipai mason zel tur chu an lo beya an chet dan hi rin lok thiam a har sa hle Ukraine sipai te kha nit hum chung an mulova Russia sipai te po an mu thabik lo hle Mykolaiv ven him konga an ho tu pa ber Major General Marchenko chuan chun le zanin kanin beya an mut kan phal lo ani top mai zinga mut kham lo le chaw min an tho ve tho kanin do dan hi ril rulama in do na ani pakhata an ril ru chu a hnual to ngotang ati Russia sipayan man te tangkhan teng khal tu le sipaya belkai manglo te chuan Ukraine an run don ti kha an threlok lova atam ber chuan Ukraine ram ri an kan hnuwa an thil ti tum chu an threve chau ti hriatane in do du lo ma sen hruai tu te thu zom ngai si te an nia Russia sipai nun na chan an tam tak zela phei chuan han phur viau na tur omlem lo France lam soidan pakhata phei chuan Russia Major General pakhat chuan Ukraine ram ri hi atlo du mi alo ani ome Ukraine tan chuan Russia sipai te mumang lo ril rufim lo le ril ru hnual chu be nuam ber turan ne heti lai hian Ukraine lama tran kho tu te chuan tran chan thatak kan nei an ram ven him tuma nun na thap te aneya Russia sipai te nen chuan ril ru put manga ani nang theilo ril ru lama in do na chuan Ukraine lam chan a thata jok pathian ni khan Russia sipai te chu Ukraine sipai te be sei aya tam anin pe a ral thua man tlan chiat san te phei chu atam lu tuka khuami ten anchar seng manglo ni in Mykolaiv mayor chuan a soi zona lian ber ro chu Mykolaiv khopui veng tu te hi an tang rei theyangem te ne Ukraine sipai hruai tu te chuan Russia sipai te hi na zo ka che turin anin buat sain anin cha bel le meka sipayan nga in ral thuam an nei thazok boxi tuna phei chuan Air Force a Russia chu Mykolaiv borvela hian an chungnung to jok bok anin do tira khan hankir le talokila Russia in Ukraine run don ti thom arik nakha arei to telul nen in do tura Ukraine sipai ten thupe kan don chu atlai em alone Russia sipai ten Ukraine ram ri an kan lai khan 59 Brigade hi Crimea Bull Oleskia training exercise nein an lo la oma in do tura thupe kan don chuan an la inral ring man lo hle thupe khi ni ni thum velin dong ma ni se chuan tran mun khuarin trench te an lo lai lo kanga an lo in buat sai ve theidon Crimea tanga Russia sipai ron lut la chu an tam mai si an let nga vel an nia Ukraine sipai te chuan thlona veng tu an nei lova thlona ka thak na tur anin chop ve a chu po chu atam chuang lo atam jok chu kif ven him na tan an la son to Russia sipai te chu thlona mangin an ron che a Ukraine sipai matong an tank le lir thei om khau te chu an ron ti chiat sak nga la mun puilam nen anin biak po theilo hnuwa phei chuan Russia sipai te hian an ron chimi vekang ti hlau om takane 59 Brigade te hi Russia in do thlona ten an thlo hual reng to a an tank le lai pui lanei angin kong an ton tlang chopa ni parluian kan hnuwa Mykolaiv fatranga melsom ni panga vela hla anin sa seng thei rama in cha belin in dona machonzel turin anin buat sai thei chau alone Mykolaiv an tolkir hian chan na satak an nei ta thung March ni nia khan Russia sipai te chuan Kherson khopui an lak thei pha hemi chungchang hi Colonel Stetsenko chuan soifein du than tur kan nei lo atia Kherson chu ven him tumin tran kho ta se Russian sipai te hian hualin andang kol o kanga khothlang lam kong chu hongin Odessa anlak thei pha jok dona Mykolaiv tran kho hi kan tan chuan a thaber zo kani ati Colonel Stetsenko hi kumsom nga paruk mi ani toa sipaya tranga a pension na arei to hle ma se Russia lam thlop tu te ne na anin dawa wangin Ukraine chuan sipayan mamo na samai sia kumsang hi somhnia khan sipaya a in pethalea ama angboka anram ta na thranem ngai
an na ani tolo nu po nun na chan huama pen chuaki an tama wangin Russia tan chuan an de khirle zuala chu Russia sipai te laka an chan thatna pakhata a chiar tel thei ome Stetson ko tan phei chuan Russia sipai do hi thil nuamani don lo achan chu Soviet Union hun lai khan Russian ho nen sipaya an lo tang ho to a anom na thina mi te chuan tu na an ron run ta a Cornel Stetsenko chuan ka om na thina mi te ni ma se ral thuam nen min ron run ani chuan melma anga ka en atul do na kan leiti thatu ani theina turin ka theina zong in ka thal angai don ta ni ati Pathiania Russia sipai te andan kir nu khan Mykolaiv khopui re duk maya chuan mithren khat an ron chua khoma Zinkara chuan ni reilote aron langa vura ron tlazui ta ngala ron chua khom te chuan Russian tank T-90 an pan khoma Ukraine nampuan zar an vatar ngal he tank hi leyan ti chiat rualin akke achetela man thei tura siam le chu heng mi te mi sonane asiam tu te hi mechanic teng chin chang ero hrelem lo te aneya an thiat lo na chu apoi mo lem lo an ram ven him tuma anin pek na chu omjenei lai berane Mykolaiv fangbok hian Kiev le khopui danga Ukraine sipai te chu an che Russia leilam sipai te ron kal theina tur lei anti chia a indo thlona anla nei angin an sipai ven him na le Russian sipai mason turte van boruaka thuneina in chu in anje chuaka Ukraine sipai te hian ral thuam kenson ol samchi an mangde uberbok chumi mang chuan arem chan na la ya pianga Russian sipai te chu an beya Russian sipai te tactic chuan omzia anei theilo cyber warfare an duai lo zia po achiang ta hle Russia hi cyber lamin do na chuan khovela athaber pola ngai anni thrina mase tuntruma chuan Ukraine anin ral ring to a internet kaltlanga in run na chu a hlo tling hlei theilowane Ukraine hi Europa chuan sipai nga ber pol anni ve hrim bok sipai pa ngai nuai khatle sing sari borvel an neya reserve le veteran te territorial defense a mi nuai nivel anoma civil mi in petenen antam vezek Russia sipai te ngai tuero chuan claim te anlani tho tinani chu kumsan ni le som palia Russia in Crimea alaka Donbas bialami te thlawang a hau nuwa khan sipai te chuan Russia chu antan an nokber tian thria a an mani do tur hian nun chan anzir de ber thina chu athat zia tuna alangta ne Ukraine hian van boruaka chungnun na an hlo hun chu an tluk chiat hun tur tian chianga an president Zelensky chuan khothlangram te chu indo thlona peturin angen chamchia no fly zone puan po hei hi abul pui ber chu ne Russia indo thlona telaka inven na ero an nei love tinani haulo March ni riat tholeni jing khan Russian thlona le missile chu Kiev bula an kap thla a Russia in an bitumber anin ve na chu karni nuwa po an la mang thei ta zel khothlangram te hian Ukraine hna MiG thlona pek dan tur an dapa USCM F-16 nen thleng tur an zong mek nia soyane Ukraine hian leilama Russia sipai te an chet hlei theilo awangin van lama an chena don nin an ngai boka karni chung anin do thlona an mang thei hi khothlangram te chuan lotlin na ngai sak to ma se Ukraine chuan to pan tum lo kan van boruak te hi thlona thlo theilo na tura in khar theilo ani chuan keimanin kan khar mayange tin thlona an ka thak nu hian an soya hemi ma thotran ni zandariat le chan vevela khan thlona pakhat chu an kap thlale bokane tuntrum chu atlang kom na tan he thubuat sai thlenga voin lambo ruak mangdai teang Russia in ka haya puan civil mi te an chua theina tura puan nuwa Ukraine chuan do dalma se sumi atangin nu naw an chua tir ta thunga Kiev le khopui dang pali atanga civil mi te in thiar chua chu an rem tia hei hi rampani te in biak tho thumna ra chuanin a tholina chu Turkey ninga ni hian an nei le beisayane
khotlang ramten Russia tuial thei rek tuma ruam manna an siama Russia chuan Germany thlenga gas pipeline kan siam chu kan off ani mai antia chutiang chu thlengani vai chuan tuial thei thlit fim lo chu zem khata dollar zathum te akai theiang anti Ukraine rona hian Russia mason na chu athuta viau boka ni ngemoza chung chu mason na lian tham nei lovin an om to ni in Pentagon lam chuan an soi